Sanibonani maswati lamahle namhla ekseni sengisokele leso sikhathi sokuthi nginifundzele tindzaba lethamba embili kiyo iTimes of Eswatini utifunzelwa nguLindo Madlopha. Bashayeli betimotolo batawutsi kwemukela lushintsho nemtsetfo lomusha njengobe kubhema emotweni lelayishe bantfu labangaphansi kweminyaka lengu-18 budzala sekutawubekwa njengesento lesingekho emtsetfweni ngaphansi kwemtsetfo welive laseSwatini lohlongotwa yi-Tobacco Control Bill ya 2026. Kunemndeni locela lusito lwemali lenganga 6,000 emalangeni esiveni seMaswati kute kucinisekiswe ukuthi idzadze lowatiwa ngekuthi nginolwazi Ndlovu lonemashumi lamathatfu budzala lotfolakele ashonile eNingizimu Afrika akhone kubuyiswa ekhaya atofihlwa nguye umndeni wakhe kanye netihlobo takhe. Sichubeka nato ketindzaba. Indvodza leneminyaka leli-10 budzala yasemaphalaleni leyatiwa ngekuthi Ngibanzile Knowledge Kamedze ivele enkantolo yamanje eMbabane ngemva kwekusolakala ngemacala ekudlwengula nekucekeza endzaweni yaseNkoyoyo lapho asolakala ngemacala ekudlwengula bantfu besifazane labatsatfu. Inkampani eMaloma Colliery Limited seyicinise ukuthi ibophelela kwayo kwetemfundvo kanye nekutfutfukiswa kwemiphakatsi ngekuniketa ifenisha yesikolwa lelinganiselwa ku-150,000 emalangeni esikolweni lesiphakeme saseNdunayithini. Ngaleto ke maswati lamahle sithi shasti beka lapho nginifisela impela nsomfo lenhle kanye nalephephile nisale kahle.